سلام علیکم دوستان. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوش آمدید به کانال من. و من امروز بعد سفر حج یکم مرتبه یعنی که به شما ویدیو پیشنهاد میکنم. وقتی که سفر حج عمره داشتم در عربستان سعودی، سوالها به نهایت زیاد شدن و تا این جانب دوام دارد و من کوشش کردم 5 دقیقه 10 دقیقه وقت یافته به شما یعنی ویدیو پیشنهاد کنم تا که زیاد انسان ها از من ملال هم شدن که چرا به سوال های ما جواب نمیگردونی. فقط یک چیز رو باید دونید که انسان همه وقت امکانیت ندارد که در سر وقت به سوال های شما جواب گرداند. این زندگی است، این قانون های زندگی است. و شما گفتنیم که ویدیو اولم درباره انمی سفر حجم است. من فقط به سوال های حج امروز جواب میدهم. نفران زیاد درباره حج سوال ها دادن. من امروز به سوال های شما پر جواب میدهم. میتوانید ویدیو را از اول تا آخر با دقت گوش کنید. من رکلام نه، اما من به خاطر دوستانی که در سفر حج بودم سوال ها میدادن، التماس ها میکردن ویدیو کنید با ما در یوتیوب پیشنهاد کنید، به خاطر همون ها من ویدیو میکردم. فقط با التماس انمون شخصان من ویدیو میکردم و در یوتیوب میموندم تا که آنها همگان ببینن، چون که من امکانیت نداشتم برای هر یک نفر ویدیو کرده در ایمو، واتساپ، مسنجر دیگر روان کنم. به همین خاطر یک ویدیو میکردم در یوتیوب میموندم تا که دوستان من بسیارش در یوتیوب هستن و خودشون تماشا کنن. و من گفتنیم که ما ساق سلامت یعنی سفر حج داشتیم، حج عمره رفتیم ساق سلامت، یعنی که برگشته آمدیم عین حال در خانه در روسیه هستیم. و من به واسطه روسیه رفتم به حج. زیاد انسان ها فکر کردن من از تاجیکستان رفتم، نه، من از روسیه از شهر مسکو رفتم. و گفتنیم که شرکت ها به نهایت زیاد هستند، از تمام دولت ها میبرند به حج عمره. و من مخصوص نمیگویم که به فلان شرکت روید، این کار شخصی شما است. به کدام شرکت میخواهید مرحمت در کانال های یوتیوب بینید، همه آدرس، سراغه ها، تلفن ها هستند. و شما سوال دادید من چه خیل رفتم، به واسطه کدام شرکت رفتم، کی رفتم. من به واسطه یعنی شرکت مسلم یعنی گروپ رفتم، از شهر مسکو رفتم. وقتی که من از همینجا سفر کردم یک ویدیو کردم، با دوستان پیشنهاد کردم تا که نفرانی که میدونستم که سوال ها میدین انمو ویدیو رو بینن، رقم تلفن هست، مرحمت خودشون مراجعت کنن، سوال ها دیهن، جواب ها گیرن. چون که من با مانند شما یک شهروندی که مراجعت کردم و به حج عمره رفتم. و از شهر مسکو ما به شهر جیده پریدیم، مدت 7-8 ساعت یعنی در داخل همون یعنی سمالیات بودیم. یعنی خوبیش همین که پریاموی ریس یعنی گفتی روسو پریاموی ریس از همین مسکو پریدیم در جیده یعنی فرو آمدیم. از جیده سفر کردیم به شهر مدینه بزرگ. در شهر مدینه که محمد پیغمبر عزیز ما محمد صلی الله علیه و سلام یعنی در آنجا یعنی منزلش در آنجا است. یعنی اون شهر مدینه رو شهر محمد پیغمبر میگویند در آنجا در عربستان سعودی. یا 4-5 روز در مدینه بودیم، بعدا سفر مکه کردیم یعنی خانه خدا. تا آخر در خانه خدا بودیم، بعدا از اونجا به خانه آمدیم. فقط من چی رو میگویم، در همین صحیفه من که در اومدید به سوالهای شما مختصر جواب دهم. همین پلیلیست رو که وقتی زیر کردید، وقتی همین پلیلیستی نایستگی زیر کردید، صحیفه من کم تغییرات شده است. بینید صورت هم دیگر شده است. اینجا ilova کردم نام حاجیه. انمی پلیلیست من بینه یک تاش یوریست تجی ارفی نشتگی، یعنی که این پلیلیست هم همش درباره حجت، سوال جواب درباره حجت گذاری، یعنی درباره کارهای سودی تفتیشاتی همش. این من پلیلیست ژیزن زندگی این درباره حیاتی است. انمی شما اگر درباره حج سوال دادگی ها می توانید همین پلیلیست ژیزن زندگی انمی ویدیو را که زیر که کردید، فقط رقم 287 ویدیو رو کوبید. در 287 رقم های تلفنی انمون حج می بردگی شرکت ها هست. پورا من فهموندم، رقم ها رو نشون دادم. از 287 ویدیو سر کرده تا 305-306 همش انمون جای های مقدس رو من ویدیو کردم. مدینه، مکه رو ویدیو کردم، فهموندم، پیشنهاد کردم. مرحمت می توانید که خودتون تماشا کنید از همین 287 ویدیو تا 306 و 307. در آینده باز ویدیو میکنم و سوال هایی که میدهید به سوال های شما درباره حج، درباره مثلا
гузаштагони он ҷо ман метавонам ки буд ба саволҳои шумо дар оянда видео када пешниҳод кунам. Фақат ҳозир мухтасар фаҳмондам ки вақте плейлистро зер кардед анами дута чиз мебарам, юристеҷӣ мебара жизн зиндагӣ. дар бораи ҳуҷҷатгузорӣ инашро зер мекунед, қатор видеоҳо мераванд, метавонед гӯш кунед, видеои даркориро аз худ кунед. дар бораи мана ҳаёт зиндагӣ инаш жизн зиндагиро зер мекунед. дар бораи ҳаҷ ана ҳамин жизн зиндагӣ аст. марҳамат савол додагиҳо метавонед ки худатон монда гӯш кунед. фақат ман мухтасар ба саволҳои шумо чӣ ҷавоб медиҳам. якум ки гуфтам дар саҳифаи ман дар ҳамон плейлисти жизн аз видеои 287 рақам сар карда бинед дар бораи ҳаҷ гуфта шудааст ва рақами телефонҳо ҳам ҳаст. шумо худатон муроҷиат кунед, саволҳои худро диҳед, аз куҷо рафтанед ба шумо ҳамашро мефаҳмонам. дуюм ин ки нафароне ки ҳаҷ сафар доред, хоҳишу илтимос ки китобчаҳои ҳаҷ ҳаст, дар бораи қоидаҳои ҳаҷ ҳаст. ҳамон китобчаҳоро ҳатман ёфта хонед. вақте мо намедонем қонуну қоидаи ҳаҷро меравем, аз хона баромада меравем, дар дохили он ҷо аз дигарон мепурсем, дигарон вақти ба мо фаҳмонда надоранд. бовар кунед. барои ҳамин шумо худатон китобчаҳои ҳамон қоидаҳои ҳаҷро ёфта хонед. ба забони русӣ, узбекӣ, тоҷикӣ дар ҳама давлат ҳаст. ҳамон китобчаҳоро бо худ гиред. нафароне ҳастанд ки қоидаҳои ҳаҷро пура, яъне имконият надоранд азёд кунанд. ҳар як инсон наметавонад онро азёд кунад. ана ҳамонро дар даст гиред, аз ҳамин хона сафар кардед, рафта сафари ҳаҷ, китобча ҳамроҳи шумо бошад. то омадани ҳаҷ ҳамроҳи шумо бошад, дар дастатон бошад, дар сумкачаи шумо бошад, шумо онро истифода баред. ҳар як лаҳзае ки мисол зиёрат меравед, ба куҷо меравед, чиро мехонед, аз рӯи китобча мехонед. барои ҳамин ҳатман фаромӯш накунед, китоб барои ҳамин китобчаҳои майда ҳастанд, барои ҳаҷ рафтан. тамоми миллатро дидем дар ҳамон мадина ва дар ҳамон макка, дар вақти тавофам, дар вақти масалан сафа марва гузаштанам, дар дасти онҳо китобчаҳо буд. барои ҳамин шумо низ кӯшиш кунед бе китобча наравед. якум ана ҳамин гуфтаи ман ки китобча барои шумо аз ҳама чизи муҳим ва асосӣ аст ки аз рӯи вай хонда шумо ҳаҷ яъне мекунед. фаҳмидед? барои ҳамин ғайри ин гуфтаниам хоҳиш мекунам, вақте нафарони ҳаҷ меравед, тавофи хонаи каъба кардан пас дар даст телефон доред. агар масалан гирем шумо видео ҳам кунед, ба овози паст видео кунед, ё сурат ҳам гиред ба овози паст, касеро халалдор нашавед. ман зиёд инсонҳоро дидам, ростӣ ба иззати нафсшон намерасам, аз ҷумла ҳамин ҳамватанонро. дар даст телефон бо имо гап мезанам, бо овози баланд, аз он тараф бо овози баланд, аз ин тараф бо овози баланд. бовар кунед тамоми миллат ба онҳо нигоҳ кард. ростӣ ман дигар тоқат накардам ва ба овози паст гуфтам ки телефонатро хомӯш кун. барои ҳавай хоҳиш мекунам, вақте ки наздикони шумо сафари ҳаҷ мекунанд, бо телефон бо овози баланд дар дохили он ҷо гап задан мумкин нест. он ҷо зиёрат меравед, он ҷо зикр меравед, зикр кардан, он ҷо намоз хондан, қуръон хондан. вақте видео мекунед, майли видео кунед, сурат гиред, фақат ба овози паст, ба дигарон халал расондан лозим нест. ана ҳамин чизи заруриро ман хостам ки соғ саломат баргаштан пас видео кунам, ба шумо пешниҳод кунам ва ба наздикони худ фаҳмонед. дигар гуфтани ман ҳамин маслиҳати ман ҳамин аст ки вақте ба нафарони наздик меравед ва кӯшиш кунед ки аз якдигар дур набошед, чунки нафаре ки забони англисӣ арабиро надонад, агар дар он ҷо раҳгум занед, ёфтани шумо амри маҳол аст, чунки забонро донистан ҳатмӣ аст. ақаллан нафарони ҷавон ҳастед, забони арабӣ англисия каме ёд гиред, ақаллан пурсидан ягон чиро ёд гиред, ягон кӯчаро пурсидан, ягон масалан нақлиётро пурсидан, ягон масалан меҳмонхонаро пурсидан. амин чизои заруриро ақаллан метавонед ки аз худ кунед, масалан ба забони англисӣ ё ки ба забони арабӣ. ҳатман забонро бояд донед, каме ҳам бошад донед, ин барои шумо фоидаовар аст. ва ғайр ин гуфтаниам ки агар саволҳо бошад дар поёни видео нависед, дар комментариҳо нависед, имконият шуд ба саволҳои шумо ман ҷавоб медиҳам ҳатман. ва ғайр ин гуфтаниам ки ҳамин канали ман ки гуфтам дар омадед аз 287 то 306-307 видео нишон додам ҷойҳои муқаддасро ва боз кӯшиш мекунам ба саволҳои шумо ки саволҳои иловагӣ бошанд видео карда, яъне ки ба шумо мефаҳмонам. ва ғайри ин дар бораи ҳаҷ бисёр саволҳо аст, аммо имконият шавад боз дар видеоҳои дигар ман ба саволҳои шумо боз ҷавоб медиҳам. дар амони худованд бошед. бо шумо будам.
در امان خداوند باشید. خداوند به آرزوها رساند که شما هم سفر حج کنید.